Nirindiriye urakurwanya atakumenyesha sawa nambwiye papa kuza mwashi niyi nyene Dorokasi ni wafanye Dorokasi ni wadutebeje ahubwo wambwiye saa 4:30 ubu ni saa 4:45 Shero minota 10 mugara abajena ziriye ku masaha kabisa heya reka warakoresheje umwana none ni munsi ko dufise ibindi tuja gukora na Dorokasi reka tumurindire hodi muri mu nama yo kunyicata oya ifisi wacu ngo ngwiki twari ko turidoga ati wadutebeje pawe sawa amakuru yanyu gusa nyene nibaza ko ntabatebeje cyane muri rwa rubanza cyane mu kanya two tugenda reka rombanze nduhuke igapana arindushe urazi kugere narindushe nje niruka mvuga ati amwanya uranjanye kwisa urazi ko mwari mwambwiye ko nabahita na saa 4:30 sisi nibyo twari mana ko nagerageje kubahiriza umwanya ndegeje iminota 16 yonyine leo mutache nacerewe gute bro we nawe uratangura ivy'iwawe minota 10 kubera Christian kubenga ntaritegura je niteguye nawe jeje ubona hapo karibu frere kumbe nawe nyene turajana muzee yangu tuzagenda dukwiye kabisa wapi ya mukuta turamutsa we uramutsa papa wenyene yemwe afise umwanya wo kuramukanya iyo wamuze yongowe ayo mboneye mu rugi wanje nitwa umuntu w'umugabo ayigowe n'amakiku kutatubwira none ugowe ariko ngenda aho witwa n'umugore nije mesa gira sawa nije twibye ntibiturawe wewe ukubitwa n'umuntu w'umugore ungana nije noza ivyombo nije mesa nije nkoropa hageze rero aho umugore ataha ntarahisha agaca nkubita ahubwo je numiwe uri mukuru wacu muze je ngomba naho ukande isho zihanganira sija kubiguma ko giye pawo kumbe wamushigiye atarage ahubwo nta n'umutima ugira naje nkamushikawe ndagucisha ubwenge Dorcas urabona rabigera kingana kubitwa n'umugore ngo ndamesa ngo ndagorora oya none kuno kuboko yaramukaje uku kuboko kungana kuno umugabo muzima hawewe wicunja nkuku prema papa yari yikokoye yari yavyara ugacuzuka nende urugo genda ruhepfe hanyuma Jesse ahubwo reka kumara umugabo ngabo ntibishoboka kizo manu watanye genda umugore kandi ibyo bituma twigira ku rubanza rwacu nta majambo ashaka kumbwira ahubwo nta kuntu ugera mu gutora umugore wabibonye nambari w'umugore mu rugo ahubwo ntanambara ahubwo si umugore n'imbwa y'umugabo muracyari bato mutongo n'imbwa y'umugabo Patrick tugende twigire ku rubanza umugabo none mye nta makuru mufise ko mwatekereze nta makuru muzana twashakiranye none kuhagaze ko n'ibiki hagarara nk'ubyo nyene n'irigara we nawe urigira ibintu umva n'abasha ndabatera inkuru none aha nyene wari uje kwirigara mwacecetse atari inkuru muriko muratera nufisama amakuru meza amakuru akaziroke twarindiriye sawa umva rero ndabatera inkuru bashaye umuntu yasibije kweri muri kariti kandi uyu muntu yasibije uyu muntu ari umugabo arashishura mu mutomboze ari umugore agashishura ari umwana agashishura ari umuzehe agashishura sawa none niba
twebwe twamukubira twese twamushobora wowe urasina pe ujye namushira nkaje wowe mushobora nababwira ati kurigara yacu umwana avuga uwundi akishura sije ndi bose umva rero ndababwire rero je kibazo ufise ujye mugore arengane gusa mwibarabara n'isira y'iganga ujye mugore gusa je namushuye no mukubita ntuziko je ayo n'amajabo wokira kumubona gusa datko kwiruka oya reka mva ngaho oyo kubiruka jewe ndi bosi wanyu wokubita aho wambaye kiruke cyane Yesu ashimwe yama yashimye Yesu ashimwe yama yashimye ntiwanyumvise mwafashe umwanya mwitaka ku bantu. Yesu ashimwe nawe kwanza utwitegereje ubona twicaye turahagaze ngo hahirwa umuntu aticara mu nama z'abantu atagenda n'abacokoranye wajeje ngo oya banza ko tugira tubaze tumubaza wo kwanza uwahehe kugira urinde utwegera twebwe ibaze vrema nta no kuturamutsa ngo kuramutsa ngo Yesu ashimye yama yashimye hari abantu bateza mu cyaje mwicara ku bantu mubavuga mu rusaka mukorera Imana hama byari ivyo narangije genda bitwaye tugukeneye reka twebwe dutesha umwanya sha twebwe nagi Imana twaba tuyikorera reka n'uwibonye turiko turashirana kwiyumvira ukungene ujya mugore twomugira ni Imana turiko turakorera baza ko dukundagakiza mugahinga turabambere ndifashara ubusi tuba gusenga kwa Mungu niho bikagusenga jambo la covid naranje gusiga mugore nta majipo yambara yambara makabutura gusa n'abapikiye n'urupande ndikunda kugira mugore kwanza cyo ndikunda batoza umutwe ukungene bose twamushishura reka kumushora kubita uko urati mugabo w'amajya y'itoga kugira amutsinga neza amanako ngo twamushora reka shari wajya ukutanga uburabo cyo gusa je ndibaje no muhango kana tankubita n'umuntu ndabaguye kosa ndaheze ndabagwako misi yose nawe numva amatangazo ngo ujya mugore ngo yumukara tukacanye n'ibiki cyangwa zondewe muragize Imana samucemiruka itisa nifanya mukoropo Namunika.
none nindagira niko ubundi hagati yawe we nawe iyo navuga ko namuniga bari kuza Nega zakitani kazi. ni komando mama eregura hasi n'amaso yari yatukuye hewe mata Adambe zaki. Yesu ashimwe warahamutse si wewe gusa ibyo mbona imbere jewe nje mu mahoro nje tuyage mu mahoro Yesu ashimwe kwanza bakasamba mu mati none uri umudamu uri umugabo uri iki mbiko tabana ushinga ntawaragowe hari amazina kera bahora bita ngo zirazana kwera none niba uri umudamu uriko witwara gutyo umushinga nawe wawe yari mu katabeshi aho nta n'ubwoba wumva uri kubatuha umenga uri imvubyi mushinga ntantore kwe asha niwe wubatse abandi bo turibesha aha rero atandumenje gukoropa ngo sindahishe yo waragowe none ndakubaze mana ubihera hehe kumva ko umushinga nawe wawe ariwe yokoropa ariwe yoteka ariwe yomesa ariwe yosasa ariwe yokora buri gikorwa cyose cyo mu nzu nawe uri umudamu imbere y'amategeko n'imbere y'abakozi b'Imana ntiwasezeye kuzomwubaha ukamucira bugufi kubera ko ibyo ubyirengagiza none uyu mwanya harageze aho wumva ko umushinga nawe wawe woshira hasi ukumva nakubwire umushinga nawe ni umutwe w'urugo numusuzuguza urugo rwawe ruzosuzugurika numwubahisha urugo rwawe ruzokubahika kandi uri kumutesha agaciro mu bandi bagabo erega abazomubona bose bazomwubaha bazomuha agaciro kandi wowe nyine bakamutesha ikindi nacyo ehera none yogira kuronderera urugo agire kwiruka n'iterambere n'uguhangayika n'amakofe n'ingumi nta nubwo bufise harageze kuca bugufi abadamu benshi barihenda wagiye kwiga amakarate mama wiyumva ingufu umurusha ingufu sibyo umurusha ingufu abadamu barihenda umugabo nawe yoba ameze gute ni umugabo w'urugo ni umutwe w'urugo umugabo yamara umugabo naho byogenda gute umugabo yamara umugabo hari ikindi gusa nk'umudamu atarusha ingufu umugabo mu buryo bugaragara akamurusha ingufu mu buryo bw'amafaranga ugasanga nawe yacamutwara uko yishakiye oya naho byoba bimeze gute umugabo yama ari umugabo ukwiye guca bugufi imbere y'umugabo wawe ukamusaba imbabazi guhera uyu munsi ugakora ibyo abadamu bakora nukuri kw'Imana nangirira ikigo ngo nukuri kw'Imana nambabarira kubera ko nanjye sijyanye shetani nukuri yatumye anshyira mu ikigongo nukuri nangirira imbabazi nukuri Imana mu mpano kubaha nukuri ndabyumvise nukuri ndazi ko nakoze amakosa nangirira ikigongo nukuri sizosubira kugwa n'umusigosa k'umuntu we ntawuzireka aho ntawuzi aho ureba aciye bugufi ntawuzi ninjira mukurikirenge ngaha urumva uvuga ati yiyorobetse kubera we ninjira mukurikirenge mugende mugasiyo warahamutse nawe oya nukuri mushinga nawe wewe gatagona umugore sawa yaba ari umubana w'ubuhoho iyo atabona gukunda manaraho kanye nje nkagere mugabo ndagukunda birangora guturugo kandi ndagukunda none twahora duca imanza nyinshi twahora tubona abadamu twamungo batwitura nawe umugabo nabakwitira ibi nabyo iyo nawe ndamukunda nje manaraho kanye muzi ko ahukana abagore mugabo nje manaraho kanye uva mushingana umva nakubwiye uko biri rwose ni umudamu wawe kandi wibuke kwerekana ko mu mara yawe nakagufa muri magufa yawe nubwo agukubita ni rwawe kandi hari isaraba imwe bisaba ko wikorera gushira ryari gikahesa
yarutse cyangwa upfuye cyangwa umusengere ahinduke ariko reka twizere kubw'icyo Imana ikoze twibaze ko ahindutse burya ngo ntakure haba Imana idakura umuntu kandi nta na heza habaho Imana idashobora kumugeza rero nawe ushobora kuba aciye bugufi burundu akaba avavana n'izi ngeso yariho akaba akize mwegere gari rwawe wagira uti urabe bwacu agira kumenya yuko achazaruka bazabiri kumenya nitayibonye urubyuka ariko uko biri kose ndamukunda hari ndamuzanye ndamukunda nico kintu namuhohotera je ndamukunda iriko no kuba hari ndamubabarije nimba hindutse gahora aje ruhakondo n'umugabo rega warugeze ko rega n'abana hagiye bidasaba ko tubakubita tubahanura suko rega cyamurutwa n'umuntu w'umugabo Imana ishimwe b'ikintu Imana ikoze kuko iyo udatabaza ngo ndamwica rega nimwari kuwe ukuri nitwari kuwe rega nimwari kuwuzanye wewe kuvuga umugabo ariko yatabaza ngo ndamwica muvuga ati uyu muntu tukajya kumukura ko aramumara mugare rero none udufatanye n'uragaciye twere mumeze rega ndafatanye aguma yakukumenya n'inka yica umviriza umushinga narakeneye agasurire keza arakena kubona umudamu we mu rugo mugabo ntuvuge urumva ushitse imenye uzenya yo hava yomoka mugabo umufate neza kandi umenye ko ari uwawe ikindi nacyo numva nokubwira bungabunga urugo izo ngufu ufise reka kujya kwirana amakarate cyangwa kwiga iki genda mu Mana izo ngufu zikatishirize mu by'Imana ufite ingufu zo mu buryo bw'umuhemu usigara usengera urugo usengera umushinga nawe wawe zo kwisagira ibintu byose biko bigenda neza ahubwo nari sugera tukeye kuri bandi mujye tugenda ndabita natwe tukatubwa n'ibi natwe nabigabo muga rero umuntu akuravye ubugongane wa mugabo umuntu akuravye ubugongane niyo yakukubitwa n'umugore ububindi bw'umutarabona ubundi aho Imana iraneze iyo tutaza wari ufashwe mugabo nari guhwera gusa Imana ihabwa icubahiro ko itabaye urugo rwawe kuko ubundi bwobo n'ubutari koko